Kayak Joker no. Joker bukan ya? Zaman now, emak zaman now, bapak zaman now. Abang Joker ya? Joker siapa sih? Kenal juga kagak gua sama dia. Joker YouTubers yang Bang Ijal TV. Ya, mirip banget abang. Jadi maksa gue. Emang bener, abang mirip banget sama Joker. Joker ya? Rambutnya, kemejanya, potongannya. Kayak Joker pisan. Joker siapa sih? Kenal juga kagak gua sama dia. Jadi maksa gue. Ngaku apa bang? Jadi sombong amat tentang artis ge. Iya dah, lu maksa be mah. Ya gua Joker. Tapi kok orang mirip ya? Kita kan abang sama Joker mah. Suwe. Tar lo. 1, 2, 3. Iya dah. Iya dah. Kalau lu maksa be mah. Kalau lu maksa be mah. Iya, gue Joker. Iya gua Joker. Enggak apa-apa, action. Action. Emang bener, abang mirip banget sama Joker. Joker ya? Rambut, Joker itu. rambutnya